Hello, good morning ma'am. Ngarang'i cover tahawdre ngasi ngarang'i cover ni ngasi cover ni pulap punna thospa. Ngarang'i cover dayari se US ki Donald Trump ka US ki Supreme Court na Donald Trump ki magi tarif thamba ma'am jinda tarif ki war sa thamba ma'am jindo US Supreme Court na rin kakthakhreba ka. Adui matanda news te yawe. Adudo kay maraming naman US President na US gi President gi thabak thoram se moy Supreme Court na kamaina kakpa yage kari kamain tori no haidi US gi Supreme Court ke mathong si kari no ko no adu da ha haisara ke ba ko US gi Supreme Court ko US Supreme Court US की सुप्रीम कोर्ट सिगा अदगी मोगी कांग्रेस वैतन को मोगी दी कांग्रेस है को पार्लियामेंट से असीगी पार्लियामेंट से ने अदोगा प्रेसिडेंट ने अदोगा सुप्रीम कोर्ट ने मोई से तोंगान लोई लेनी there is no like overlapping power every USA the defining power defining characteristic ama high taragadi मोई दी separation of powers से फसाना मसाक खाने लगी बुका यदि USA की सुप्रीम कोर्ट ना president ने executive congress ने legislature and US सुप्रीम कोर्ट से ना judiciary और ने तोंगाना यदि पे आप फसाना मसाक खाने लगी को मरु और ने करीनो हारगती तस्वीर में हारगती constitution की मतों इना USA की आइदे से सुप्रीम कोर्ट हाई से आर्टिकल constitution की मतों इना को मोये constitution की मतों इना article 1 section 8 तो article 1 section 8 की मतों इना president ना तब को USA की कांग्रेस ना president ना देखो कांग्रेस ता every right लगी को अबेदिंग साइगी lay and collect tax collect taunaba tax collect taunaba duties impose taunaba adagi excise si ma'am si loi lay aduna president da laite mai powers president da laite mahai se kaino president da laite USA gi constitution gi matung ina article 1 gi matung ina tax duty excise ko matham bai se congress na lay congress hai sing sai legislature kangun duni ko asida sta lay shine ko asise akhoi ga karamu akhoi USA gi na sise lay ko akhoi gi India gi ne di India ga comparison ta ho se India gi counterpart India gi ne di Indian constitution da kari hai ga kana constitution na kadoba India की constitution का करी लई article number 265 को हाबदी article number 265 से कहीं है ना करना कोई इंडिया दे कहीं है क्या हर कंदा कोई tax लोबगी को tax any tax हम लोब से कना तो वे authority of law हाबदी कहीं है कंदा parliament tax ama di ide akhona tax ama kana tawge formulate tawge natraga any tax ama provide tawge tax ke amount lep ke khot ke habse parliament na loi lep toine ko there is kahaini India ke constitution samana na USA ke constitution is just yawe ko parallel oina bato ko ani se hape mana bato ko aduga kogi executive hai tare ko president ko India da su kind tax kari ka lo base president na no ba yate ba ko India da su du chamane be president da ko constitution da ka tax authority of the law have the legislature na taw ka da ne ba legislature ki mathau ne ba tax lo ba se ko aduga akogi executive have the prime minister
ko adagi natraga president na tax lawba yadeba koigisu adana tax lawbagi hai taragadi separation se fazana leiba koi India same koi USA da su kadore president na tax kari kara lawba yadeba ko so kari koigi law ma lay moida Supreme Court moigi Supreme Court haise moida law ma lay article number 1 sigi matung ina koida law ma lay karama law International Emergency Economic Powers Act haina ko si 1977 da law ma lay masigi law sigi matung ina national emergency da ko national emergency da Trump haidi national emergency na haraga Trump kano tawbane akoigi kay haini tarif thambane bako ado haidi tarif USA ke Trump na akoigi Trump gi tarif thamise kaino Trump na tarif thamise masigi access na ragane masigi access na ge haraga de akoigi national emergency hai tare ko national emergency national emergency labor matamda katang sinagadawne adu national emergency laiti sini wa haisuko Trump na kogi tarif thamise national emergency laitana tarif thambibanina so tarif se thamba yaro unlawful oy harakoi wari ni ko haise aidi Donald Trump na thambiba exe ado akoi exam ki point oina di ai haise ki exam ki point oina di sigi article se ningsing biro hayeng paikada hangakpa yaiko tax aduga separation of power habidi koigi legislature ga adegi kanoga executive ka aduga kari moigi USA gi judiciary ga moigi power separation fazana lei ko aduga power da kari tax lobagi power sidi kanada pai legislature da pai collection of tax duties excise ko chamane ya ko India da su koigi tax se kanana lawani legislature parliament lawani moigi di parliament sa congress hai ko adu dum sa kangoro USA di congress ai de no separation of power pasana lai tax lobagi di legislature lawi prime minister president na akoigi tax loba ya di ko adu dun ko yamaro ai se adu dun ko so aduga Trump na amuk ID madugi tax loba yaroi and haibadu temporary oina 10% global tariff amuk thamjan gre ko adu dumsu ID tax tariff to thamba yaroi Supreme Court na thingi bedegi amuk kadaro ka harakanda ID profit and loss ki mini ko profit and loss ki mini aduna ID global every country khudimakta 10% tariff thamgreba si 10% tariff se mana revise tawraga ngasi gi khabar da mu 15% on gamni ko ngasi khabar ko ren yarakani ta 15% on gamni 10% na tramni ko 15% ngasi khabar da 15% on gamni ko yani ko sigi khabar ngasi gi khabar si ngani apet ai WhatsApp group tam dang share tawge links okay next ki news si ngarang koigi Supreme Court na step in judicial officers will now join the SIR process in Bengal da SIR toribo husik tori si the problem le is kaino hadi thabak tawam hadi koigi SIR je data khongkatliba mi je mi masing yam da base masisine issue se kaino haragadi the issue is koigi kedaga hakana SIR ID SIR tawba mi je asukemetik mi yam changi ko SIR tawba se register tawna ba degi kano tawna ba duduna adu tawna khona ba tamda koigi thabak se hekta kay haini ni kano ga tawba ga yawgram ni ko ID thabak to kanman gi dana ko adu tawba ge ID problem to kay doga harakanda koigi SIR tawna ba hana mi yawram mi se kana no haragadi koigi ID koigi BLO
block level officer ko BLA block level agent moisingina ayama SI se tawramani ko hujikti kanamo adi issue se si katang tawse mi yamandabadegi kanamo hapsala ege harakanda judicial officer ko judicial officer habdi lawyer gumba ko siguma se kadawraga harakanda moisina kadawraga kari oine actor ani easy sorry ERO habdi kano electoral registration officer natraga assistant ERO ko habdi habdi ngasai electoral register tawnaba mido adudo oidore hanadi sigse khatang register tawnabagi haidi hanadi si khatang sinaramane bado midu yamaktraba haidi workload to yamakpako aduga thabak se thuna losan mangamaktraba aduduna maram orakandani bako ERO hapsalaise adu koigi tasenabagidi ERO se kanana karamba eke makhada haidi hapake haragadi RPA the representation of people say 1950 ko 1950 hanjana hai 1950 ra 1951 na question hangak taragadi 1951 sisina koigi post election hai tare koigi election tawraba matungi thabak thoram mayam jinsilai kanobu wasak lobu oiro or minister hapabu oiro any vote ki result haidokpabu oiro adagi poll tawringai manungi oiro adugumba mayam jinsi 1951 jina poll tawdringai mamangi oidriba ko poll sina poll tawraba manungi rule and regulation iba sisina poll tawraba poll tawringai mamangi regulation iba ko aduduni ningsinga tawse ko RPS aduna sidi ERO sidi moigi voter registration gi oibanina poll mamangi oibanina 1951 oidrini ko 1951 ko yare atopa kahani important oiba laite article khara phagadam to ngaire ko next federalism treatise for federalism haina ko editorial ama ngarangi ka pawni ko husiki aina ni residi khara adum kana torokige ade ngasigi sunai narakani horen ngalera ko ngarang kanoda koigi federalism gi matangda sidaisa mana yam pallise kaino haragade koigi anauba committee ma ko committee ma anauba committee ma semreba ko kanana Tamil Nadu gi kadoba Tamil Nadu gi government na anauba high level committee ma semreba committee se koina federalism gi sigi committees gi maming je Korean Joseph committee ko sigi mamangda committee miyam ama lay adubu federalism gi matangda si anauba committee ni ko same se ko masisina koigi centralization sisina kadawdeno magi main focus se kaino harakanda centralization creeping centralization hai ko creeping centralization hojik tawrise state government gi power sum pixel iba aduduga union government gi power sina sum chawkala ise masi je creeping centralization se thigatnabagi damakta Korean Joseph committee na mas federalism ni matang na masemi ko aduni adu sisi seme hujik magi report kari kara loi lakini committee siki matang da committee siki maram jida kari no akoi mamangi commission ne mama committee adegi jing leiraga di yeng seba koigi UPSC ki answer writing ni yam na high kano yam na kano tong na rise federalism ise Rajamana committee masisu kanogi committee oideni ko federalism state center relationship ki committee oideni miyam munna yam atapata taba da haragadi sarkarya commission ko adagi punsi
commission no the ko quite now with the 2026 is a season aduga Razamanars the 1960 1970 1969 and I didn't go Sakaria sina 1983 degina 88 probably Punchi commission sina 2007 degina 2010 ko 2026 karam kanda magi kano thadorok to ino habitude ko yam husipurgi on the country but federalism ni matang da problem le rise kari no issue hai tare ko issues in federalism sise so mains ki topic ama oina haidi topic ama oina dum essay kuma iba matam da federalism ki essay ama iba matam da dum topic ama oina dum kano to bi ai ko like article number 3 article number 3 ki koigi article number 3 ki makha da koigi state se thugai be ai amu kano to be ai na tra state se magi boundary change to be ai territorial integrity kai be adu asik article number 3 se haidi jammu kashmir thugai be se kashu jammu kashmir ki kano na state se na kashu palma moi palma mi se lerangani advance to na koi kado man hire se under fairness ka telangana ga thugai gi ba matam da su do haibedi article number 3 is the pura center the power ju loina pithopa ga chamana re ko parliament khatani ba sidai sigumba action ba yari state legislature ni shema ya de ko second thing the governors ke matang da su governor ki power je I just kogi puppet ki type ta kogi state center na tharak pa spy ki type ta lei do du ki section do adigi 3 linguistic pools haitare linguistic pools haidi koigi language to three language system tawgadabani 2 language system tawgadabani adagi hindi is in a official language orgadabani khutgadabani kai haina bado adagi fiscal deficit fiscal federalism the tax ki matang ki federalism tax ki supply fazana pibidaba adagi tax ayamba sen union government lawba adugumba dum ko adagi GST maroina GST su tax state piba tax ai tare ko powers asi je handare adagi paisa ju yam handare ko adagi delimitation su maroina kuigi Tamil Nadu hoi southern kano di haidi southern states in the kadoge har kana northern state di delimitation tawraga moigi kano se yamne thune henkale ba ko haidi moigi constituent assembly ladies in delimitation tawraga adubu Tamil Nadu hoi di population te yamna haidi constantly adu yamna hengatabni na population yam hengatabni na delimitation tawo matanda kem kana di delimitation tawo da kana region northern Indian northern states in Chile kaigino haragadi moidi population da yam khale constituency machine do increase yam thuna tawre adubu southern state di kadoge harakanda population do wangkhatte be yam thuna aduduna moidi di constituency da decrease tawre ba aduduna political power hai tare ko northern state singina political power ju hena pai gi doine kaino di Rajya Sabha Lok Sabha da moigi northern state ki MP sing adagi MLA sing adu yamna lai taragadi ko southern state ki legislative powers later than ko pana adagi concurrent list husik pot state list yaramba pot ma'am ma concurrent list loina hapchan gravni ko adu gi concurrent list ki powers su adi federalism gi issue ne so siguma ma'am sina taba ma'am so lai ko federalism gi state central relationship river gi matang su ko ma'am ama lady adagi power thangdar pai matang su yamna lady vice oi de adu to ya to te kai habigi ko state na khutik janbagi ED gi issue su ko ED thajal laga state government thu ai bagumba adagi president rule 356 article asiguma ma'am am lady so essay iba matam na is the point as also ma'am am tholaga dum essay guma iba even federalism ge matang da any kenola ko matam da haiba committee commission ma'am aduga sigi issue ma'am jise hairaga koina essay iba da sina biyani ko adu suyani ko koigi case ta hairaga na yamaru erise case amakak lei ko
SR Bomai yam maming chapa case ni ko Bomai 1994 Supreme Court na higher se kaino sida ni ko haidi federalism se kaino federalism as basic structure and haidi basic structure ko si khangjalu ko si yam hangmani SR Bomai se si matung ina koi president rule koi kano daga thamiba president rule ka thamiba Manipur daga thamiba calling sing se legal oidabra ka hai se sigi SR Bomai gi case ka changmani ko aduduni adu aidi tasena haragadi exam point gi oina di ko sigi committee commission ma'am jing khangjan we ai SR Bomai case khangjan we ai federalism issue ma'am jing khangjan we ai ko next Manipur needs a healing test that cut the cycle of violence Manipur gi matangda kano ma aidi kano phongapani sidaista akoi maruina koigi kano sidagi khangma yabse akoina just koigi Manipur gi deputy chief minister do Manipur gi khangiba Manipur gi deputy chief minister se constitutional post la adu natte adu dum su khangbiyo ko adu duga mana oath lobo matamda kadolwa UPSC point yo ina sasebo ko just news today koi su khangam mani ba ado deputy chief minister name cha kim ken name cha kim mana oath lobo matamda Delhi da lawe ba oath se oath lobo haibase kaino haragadi koigi kano schedule number 3 gi matung ina koigi governor gi mamanda oath lobo to ni ba adu oath lobo se 1640 article number 1643 gi matung ina governor gi matangda governor gi mamanda oath se lodoi ni ba deputy chief minister oigera chief minister oigera loinama adu oath lobo se sigi oath lobo se name chaki wendi di imphal da lobo da yadramina madi kano Delhi da lowe Delhi da koigi virtual loina lowe virtual loina adu yahalle ba ko mani Delhi gi Manipur ba wanda virtual na lohole adu duna ko adu yahalle habdi kano auto lohole ba namdana o lawda ba diade ko o lawdra ga di ma da thabak pi da ba chamani ba ko adu o lawe adu bu kano da virtually habdi koigi online da ko online da lohole ba ado article 1643 ni yabra hadi yai virtually loba yabra haragadi yai ko adu dum se khangga 164 se o lowai ni karama schedule gi makhada schedule number 3 gi makhada ko indian constitution ni schedule number 3 gi makhada o lowdai ni out of secrecy adu duma siji gi adu duma khangma ya atai di ka important oil next next के article da Genji ko Genji ki matang da ngarang editorial article khazabam yauni ado mana selection Genji ki iraise Genji hai se kaino adu da hara par hara yo ko Genji hai se kaino ado Gen Alpha ina sulai ko Gen Alpha is na kaino magi exact id kaino sini chahi sidaina sibok pokpo mi jini habedi laiti roughly akoina khanari se kaino roughly ni ko se exact laiti ba 1997 dagina 2012 ko noji Genji jingbra ai bi jingme ade known as the first digital natives ko moi se digital ani mobile phone tholak pa adagi kano gi matam digital native aina khangne moi se digital device tholakpa matam da thengna gi ba mi sing haide thengna gi ba angang jing ji bo khoina Genji ha khangne ko moi se moi matam da yam thengna ri se haide phone mobile phone se revolution hai tare ko
mobile phone jineba yam thengarise 1997 size dagi horoga 2012 fawase ko kadoge moida kari thengnai great recession ko great recession dagi climate change ka se yam thengarise moi matam se ni ko aduga covid ka se moi matam thengarise so moi yam thenagi ba matam gen alpha isina kaino sigi mathang se ai tare ko 2010 2012 2010 sidagi horaga 2025 sisina gen 2024 sibok sina gen alpha hara khangne ko moi sina ipads kit ka hara ga su khangne mo adi generation glass ai tare ko habidi sina mobile phone gi juk tagi horok pani dana ko sisina smartphone gi juk tagi horok pai tare generation glass aduga moise kari moigi matamda yamna phajaba tholai se kaino haragana hoi mobile phone jedi animal te chapmanare but moi matam sida ni ai tholai se ai gi jukta tholakwa meaning robotic ki jukta tholakwa meaning even like roblox kit ka so aine roblox yamna sanaba meaning ko sanaba angang ji adra gen z gen alpha haise shini ko kaidoge harakanda manas desa article ama ira ise kaina haragadi gen g gi matang sidani ko maroina gen g sina kogi democracy gi oiba haidi reforms mayam ama tawgre kudamoina recently kari gen g gi magi powerful powers akona khangre ko bangladesh student jing hi I hone haramaga PM sekasana tan thokibado adu bangladesh 2024 da adegi nepal da si genji gi power da ni ko nepal 2025 da moigi genji gi power hai tare ko tan thokibado adi nepal ge president tan thokibado adu thaina protester mama tamdi adi genji na protester mama tamdi genji na protester successful oide ba kudam moina hara kanda thaina protester ba haidi occupy wall street kaina leba ko dagi arab spring kaina leba si global movement se si bidi 2011 deni sina 2010 ka hai ko si jing si successful oigide global movement oi satara successful oigide masi ju youth na horok pare ko but tawada si hujing matang gen z na horok ko si successful oi su oi ko iti bangladesh su nepal su oi aduna tai si kai no hara kanda koigi aidi protest tawbagi mo change toroko ne ko aidi aduduni manas esa maru oina sigi articles da high sing ko genji na torokose kamain tawge haragadi moigi si successful oiri sigi magi reasoning to samana pi kai gino ma successful oiri se haragadi kogi world view or pai ta ko world view or aidi specific oiba pot oirak ta pai ta ko da moina corruption gi matang corruption ai se whole world gi oiba keno ni na pot ni na ko aduna corruption gi matang da Nepal da Bangladesh da tawri men social media ID income difference matang da dugi matang da yamna ko adugumba oiba adugi kadog harakanda yamna protest sporadic oiba habidi yamna violent oiba yamna thuba ko leaderless oiba ID leader yaudaba ngatani leader karaino haraga torakanda leader amta yauroi masagi spontaneous oiba haitare ko episodic oiba ko genji gi protesting se episodic oiba aduga kadoga harakanda moise yamna ideological framework su ko adi ideological framework exact ideological framework labor haragadi laite ko leg ideological framework ko asigumba se labor haragadi laite ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ successful ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ successful ꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ successful ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ successful ꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯖꯦꯟꯖꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ leaderless ꯑꯗꯒꯤ sporadic ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ futile ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ successful ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ successfulꯁꯦ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯖꯦꯟꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯖꯦꯟꯖꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯪꯉꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯖꯦꯟꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯟꯖꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ आर्टिकल यामना का है इम्पोर्टेंट ओइबदि नते भाषा आइदि लैंग्वेज की मतंग दनि को सिजना भाषा आइदि अखोइगी ngarang se international mother language day ni ngarang se February 21 se February 21 ko February 21 se international mother language day kanana celebrate kanana pangthok pa haragadi UNESCO na karam kande pangthore no 1990 degi 1999 degi लाउथोरपनी अदुगा यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट तौनेबको 2022 की 2026 की हाइता 2026 की थीम जिना कइनो हंदक से की थीम जिना कइनो आरा कांदा मदर लैंग्वेज नति youth voice on multilingual education habidi huzik matamsdadi language manga tro khaiba aise aidi yamna lari haiba jingye language yam hai taragadi vibes yam leiba yamna youth oi charagasu youth yamna phaba youth oina adumai khaneba duna 2026 ki theme sisu kada ha kanda youth na multilingual oibagi theme sida kano tawbane ko ado kadoge hara kanda maru oina khoigi india gi oina hai tare ko india gi oina khoigi language ki matangda khoi kai khangchanba yai ha hafet ai hairake ko language ki matangda khoigi language ki exam id UPSC da so exam da so yamna hangba oi articles hairake ko article khara dikhanga mani dubo hairake 343 se kaino official language say specifically hindi or hindi is the official idea koigi trip article number 343 ade si se naina jinga da koigi schedule kya da no koigi language ki schedule se kaino language ki schedule number 17 ko article 343 degina 351 hogene ko 343 se na koigi official language se kaino koigi official language of the Indian hai tare language state ki di mai ki tongan to lai koi ki official language ti Manipuri ni ko ado official language hai se direct akoi na embassy sina di koi ki whole countries ki language ni haben na te ko just union government na seasonable language so koi na official language ha kan nei ko ado official language se Hindu ni numericals na Indian numeral 1 2 3 sini ko aduga akoigi official language act 1963 ki matung ina akoigi english se ko english na akoigi kadoge hara kanda
English is the official language nate ko English ina English isu koina official language in 1963 gi makha da recognize tawri ko hujik se dum ado karam sigi recognize anytime kalak pa yai ko habidi ma se extend tawra thamini hana chahi 35 gi cannot adi 35 gi role da dum thamani do English sai se ko degi article number 344 sina akoi gi parliament committee sembay ni 3 yam atopada 344 lay 345 lay 348 ta koi English se Supreme Court adegi kari kara sina bagi Supreme Court High Court sina bagi ko adegi language ke atopa yam nuai se 350 a se ko 350 a se na ka doga kana koi gi any educational institutes in the primary school primary gi class primary gi koi gi primary gi stage the education gi primary education da hai tare ko mother tongue da kena da was mother tongue da educate to the primary education PE level da ko aduni adagi officer special officer khanbai do 350B sina official language for linguistic minority ni khanbai do aduga 351 sina kaino Hindi language development aita Hindi language development sising se khangjan me ai ko adi khangjan me ai meaning di kaino ara kan language ke article kari kari lai ka adu khangjan me ai ko language ki schedule se kara mano ko the language ki koi gi schedule se part hai tare language ki part china part hai tare gadi part china 17 ni ko aduga schedule da karam schedule da koi language le ga ne 8 schedule la chamba language se huju ko na 22 le ko originally ma se 14 le ramani edu bu se 22 to kano le sigi da exam de am hangan ba se kai no ara gadi koi ni karam ba adi karam ba amendment tawraga kai hapchan gi sini ko haidi karam ba language sing schedules da hapchan gi sini ko aidi 21st di koi kari hapchan le sindi sini hana hali ko hapchan ba adegi 71st di moi mari hapchan li koi si kai haidi Manipuri yaw do ni ko sida 71st schedule se ni ko Manipuri hapchan li se kon kani Manipuri aduga Nepali aduga kano dana 92nd supersedana kari hapchan gara kanda Bodo Dogri Maithili ko adegi Santali Maithili Santali si se Jharkhand from kano Jharkhand me agi oibni ko Dogri se bati Jammu Kashmir ge Bodo zina Assam ge ko Manipuri Nepali le Kondari se asisu kano Bihar from kan ni ko ma aisu chap chana de khangtre adu kon kani se kano gine Puducherry kon kani okay classical language schedule classical language yam hangali se classical language ni ko classical language se mamanda koi khara hapchan gi handak ko 2024 da khara hapchan gi hana le mi se kano hara gadi hana le mi se taruk ni adubu andak kano maga hapchan le moi manga ga hapchan gare taruk se koi phage hara gadi koi whole country se ke dum ningsing be Tamil Nadu ki Tamil dagi mainland India ki Sanskrit ko dagi Kerala ki Telugu ko Karnataka ki Kannada ko adagi Malayalam ko adagi Odisha ki Odia ko sining be ko mai ki state to ke dagi state kara
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦ 5 ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯥꯊꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯖꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯦ 11 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯄꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯥꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯗꯥꯔ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ JBP ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ SSCꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯄꯣꯇꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯃꯨꯂꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯪꯒꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ 3 ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯑꯥꯔꯤꯌꯥꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯕꯤꯗꯤꯌꯟ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯇꯤꯛ ꯇꯤꯕꯦꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 3 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ 2 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ versus 3 language formula ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ स्कीमगुम्बा हाइदि मल्टी लैंग्वेज की स्कीमगुम्बा अमता लैतेबा स्कीमगुम्बा हापसी खोची हाइबगी मतांगदनिको जस्ट कनोगी मतांगनि हाइदि हुजिकि हारिबा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की मतांगदा इबनिको अदुना का हेन इंपोर्टेंट ओइद्रेन आइदो सिगी लैंग्वेज की मतांगसिदा खरा हाबेट खंगबा यायना खरा हाइदि हाइपे हारमबनेबको स्कीम अमनी सिस्टम मेंशन तौरम स्कीम अमनी खर हाइजरके स्कीम हाइतारेको स्कीम ददी ngana release tawgiba basini basa interference of for India haibneko basini is achobuna ngata igedam adegi PM Vidya ko adegi adi bani AI for Bharat kain leiko si sina basini hai sina kano hara kan translation gini ko si translation ai maman so hai ko translation gini adegi PME Vidya hai sina kano hara kan multi language gini ko si se adi digital education ni hai ta digital education on multi language gini ka adaga si sina AI develop tawna bani ko AI language ki technology se AI duga language की मतंग AI develop तौना बगी नमक्तनी को सिसना अदिबानी हाइसे स्कीम खरा से माना से मेंशन तौरमी को सिनिसे ngasai कनो दुने सिगी मल्टी लैंग्वेज की मतंग से दनी को यारे अतैदि
खरा कनो तौरगदि यारे अखोइगी बोर्ड ऑफ पीस हाइना अमा गाजागी कनो सिदा लिंखलेबको असिदैस्ता इंडिया से ऑब्जर्वर इंडिया से मेन मेंबर ओइना दि लेतेको ऑब्जर्वर ओइना लेबा हाइतारे को असिगी ऑब्जर्वर की रोल सिदा लेबा ऑब्जर्वर ओइना लेरिसे इजराइल दु सोनिंग दबा पैलेस्टाइन दु सोनिंग दबा अनिमक ता सोनिंग दबगिनिको board of peace haise kaino haragadi board of peace haise kaino US president na US president US ki Donald Trump na kano da adi propose tauba kano ni board of peace haise ko adulaida Gaza da akoigi funding taunabani administration funding adi kari kara hadi reconstruction taunabagi tabangtani ko as board of peace se sagre se hadi Gaza se semkhat saganabagi tabangtani peace ta laknabagi tabangta ado edi India gi policies di ai ngasa habadu haibidi balance taunabani ba ani makta balance and support Israel da support tawani Palestine da support tawani habigi mo ni ba India aduna ma se India se kaino observer gi role la thamini ba observer gi role la lai ni adu ka dang khangu yare atai di khang dra sa AI can help India achieve Viksit Bharat goal but pose high risks to jobs. Because he said IMF and the International Monetary Fund chip na high given because he said India's the AI ki roles kam chow ge have to give tanga ko the AI impact summit kini si se ai makhada nei na ko AI impact summit ki pull up no so wama lai gre no I think ngasi gi khabar de yam pasara pong sina ngarang loi da bai ni ko ngasi gi khabar de yam pasara pong ngasi gi khabar da pasara ye na se ko next news ta PSC pulls of government for slow implementation of Sankalp hai se kaino aduga nang nei na ram se ko hapet ai di exam focus oina dawra se ko news nei na ba mata Sankalp hai se kaino adu da hana nei na ram se ko Sankalp hai se di scheme ma kak ni full form se na kaino ara di skill acquisition ko and knowledge awareness for livelihood promotion sida magi full form sida dum yaw sare full form pha bada loi loire ko ado karamba ministry ki mali sise skill development Ministry of Skill Development and Entrepreneurship aduga ma se 2000 ase bagidi approve tawde 2017 de approve tawre aduga 2018 degi launch tawgibni ko aduga 2020 edi ma haise si khabar sida yara misina kaina gadi implementation tawda phajana adi phajana tawgidreba adudana mara marakanda adigi PAC adi kaino public account committee havni ko public account committee adi parliament ta public account committee je kanana pai adi sen congress leader KC Venugopal na pai ko mana PID Sankalp se phajana implement tawde na cherak pai wari ni ko government da ko aduni paisa do hen tapna tawram ni na paisa do phajana sinara marore adu dugi wari ni adu dugi matangi ni just akoina sida isa khangme am se kaino haragadi Sankalp se kaino skill development gini ko skill development ya ni na adagi next FDI net FDI into Indian negative for fourth month straight have ko FDI ado FDI hai se kaino foreign direct investment have ni ko foreign direct investment have se koi gi India gi oina kamaina lege sine
negative ta lay hai taragadi foreign direct investment se negative ta lay hai taragadi akoi India dagi kadoba India da koi India sida foreign investors in investor amount se ko hana investor ma pot lok thok ki bane hen yam do habidi ko da moina hana koi India da foreign direct investment ge amount se la crore ama le min kala se crore ama se investor some mina investor ko gi chang se na ko gi adi meaning di kai no hara kan investor man je paisa se ko India de lok thok e ado investor of kare lok thok na ba hong na hana investor ma po ching ju lok thok na re sine phai se ko karam kari maram gi lok thoi no ko jum ko na ju khange ma du di kai no hara kan husiki global gi Donald Trump hoi kari kara tong na re ma me am sina maru oina ni ko haidi mo maru oina do FDI has kai no habida yeng se ba FDI has kai no ko gi source na karai no ha ba da source na ne ne se kara kana karam country na ko gi FDI je haidi paisa ja thachalak ke ko ko India da aduga karam ba country dana koigi India ge mini invest tawge ba adu yeng se ba India gi investor India de investor of a country kharadi like Singapore Netherlands dagi Malaysia ko masi singna moina IT person oide ne ko India da kana torisa adi inward FDI hai tare ko money ko da laise aduga kadoga har kanda India investors in investment country hai Singapore the top time USA UK Netherlands haisin siniko adagi moise kari marang haidi threat akoida akoigi FDI se net FDI se negative tai hai taragadi net FDI se negative tai meaning digano trade deficit lai hai ni trade deficit lai risiki maram se kai ai economic survey nei na bata so hai ko trade deficit lai se kai haragadi tarif thamjalakpa US president na tarif thamjalakpa ko adagi API ko adi sigi API measurement so inga haigre inflation kari kara me am jiksina so ayamba oidoi ne ko adi kana se ado FDI ki maramda to pa me am like gross FDI net FDI kind ko adagi repatriation kind lay FDI ga API ga khenaba su khangni ko adi FDI sina kaino sisina FDI sina kaino haragadi FDI sina long term ni ko long term investment ne ko habidi tech company gumbada natraga any India ki company also ai factory gumba build tong na bada thadara ko pe sajing ne FDI ko foreign direct investment aduga foreign portfolio investment hai sina stock market ta thadara ko paisa oina natraga stock market ta thadara sidi anytime lo ko pe FDI sigi ni kare do da anytime lo ko pe ade yade meaning di factory service thamgi doini ke paisa ne ko physical asset oina hedi kanona USA na akogi India da school natraga port ama sari engalase port ama sa si foreign direct investment ne magi return yam phaja doini ko adi port to saramna port dai tholo ko paisa nu sa yam aduga foreign portfolio investment ina kai do har kanda short term investment ne adi akogi Tata company le Tata company dagi stock khara leiba go leiraga thamba gumba ko adugum investment foreigner jingna ko adudum su khangalo ya next kare Brazil India ga Brazil ga leina ba mari do si se India ga Brazil ga leina ba mari se
Brazil ki president no de mal Brazil ki president se ka do ga kana India da lai unare ngarang unagre ko sing udi ngarang ki khabar ni ngarang unagre adai yamna the bilateral agreements trade agreement ma'am sign tawni ngasi khabar da yaw bani ko adai da sidai yamna aina supa pa da thina da potlam ka thine ba ko kaina India kadaba India Mercosur agreement aina supa pa da thina da potne Mercosur is kaino sai aina khangdaba pot oye Mercosur haise aina thigalubada kadawge hara kanda common market ama khangni common haibadi southern common market South America gini ko ayamana masise kadawge hara kanda 1991 da ko sign tawnakhibani ko ahamada protocol of Oropreto haina kawrami ko aduduga magi headquarters se karaida lege haragadi akoina Uruguay da ko aduduga kadawge harakanda country di kari country no haragadi Argentina football sanabagi country me Brazil Paraguay Uruguay Bolivia Venezuela hana yarami hujikti yawgidre tanthokre ko yawdre ko aduni sisi makhambiro ko atai di yare atai di ngasigi paw sida mu yengse ko ngasigi paw ngasida sign tawnabagi paw yawbani ngasigi paw ni sina ngasigi paw da kadawge harakanda asai ain haigibido 10% na lamdre 15% na ni ko globally thambado USA president na globally tarif thambise 15% oigre ko 10% na kitreba 10% oigre ko aduma adagi sidasu kadawge harakanda whole India gi oina uzi SIR tawridana SIR no ngasai mama experience tawgrabani SIR to tawba matamda remove tawrise 8% nebako khwai remove tawbasina Andaman and Nicobar ko adagi Chhattisgarh mathangda lai Gujarat mathangda lai Chhattisgarh Goa Puducherry Madhya Pradesh Rajasthan Kerala Lakshadweep ko khangzamba yai ko haidi ipad haidi SIR tawbase remove tawriba mising haidi remove tawriba kano haidi voter mayam yami ko adagi kadawge harakanda West Bengal Bihar Assam gi hujik pawge na dikhangdri ko kayam remove tawrina tare exact khangdri next India Brazil bilateral summit sign tawnagibido adugi matangni ko si hujikido ne ko I have explain tawrabada kai agreement sign tawnai no haragadi koigi hamada critical minerals rare earth agreement ama rare earth elements ki agreement ama sign tawnai ko moina sida sign tawnai se id rare earth element ki matangna sigi cooperation se kaigina di China na koigi rare earth elements se thadokpa thingibidai ne ko masise magi strategic goal se koina kai haiga kana China +1 hai China na taba atopa country da diversify tawnamni ko hadi China dagi trade tawrabado China na piraktrabnina China na taba atopa country jingse punchallaga China nattabida koi trade tawrase haina hainabudugi warine ko the Brazil se kari marangi akoina kari marangi kano tawrino haragadi Brazil dagi koina phangba yabase kaino Brazil se kano tawriba yamna koigi green element haitare or koina kai haini green energy sungwada sininaba element jingse aba phangi like niobium graphite nickel lithium
ko lithium jini maru sigum jam phangi aduga masigi maming je sigi agreement in a gi maming je kuina PTA ko masagi PTA se kaino India Mercosur Preferential Trading Agreement PTA yani ko atopa news lagi AI Summit hojik tawrido adudagi kari akoina lawba yage hai AI Summit da akoigi sidagi akoina lawba yabse Delhi Declaration nama tawri New Delhi Declaration na ko AI Summit sida Delhi Declaration sida tawriba potsing se kanino habidu mahapet khanghouse ko Delhi Declaration na tawri se karin hare kandi sida 85 countries na sign tawre ko three international organization ko international organization ko organization ahumna sign tawne moi sina sign tawne kana yawi maru oina USA China yawi ko USA China su yawi aduga ko masigi page se adi sise non binding to oil non binding habidi kaino masagi suksho dana compulsory oidabado suksho dana tawmaya tawgadabani habid natabas aduga voluntary su oil ko sigi adi consensus yanari se karino hierarchy yanari pa potsina karino hierarchy sarvajan hitaya sarvajan sukaya meaning na karino hierarchy welfare for all happiness for all habidi digital colonialism se yada AI da aman power se amana katang pilot se yada ko aduduni ko digitally AI se pura mi khudimang ta phangan bagi wari ni ko adudaida sidai yaar se AI safety ki matang da se yawi human capital formation tawbagi reskilling tawbagi ko yawi adagi playbook amasu release tawi like AI workforce development ki playbook amasu release tawi ko sidai aduni guiding principle haragadi si hayo ko aduga legally binding oibra haragadi non binding ko legally binding oide ko adugu sisi makhambiro exam ki oinadi si katang khango yare hujipam ki oinadi aduga mai matung ina kari pass tawrake habiduma matung taba news tam yingasi ko aduni sign tawna ki bido moi mari do ithongis kari global first kaino global AI impact commons masise repository ni ko impact commons to dana kana trusted AI commons sisina koigi database ni ko dagi 3 dana international network of AI for science institution sisina guideline ni ko adi technical institute ka AI ga lainaba marido semkanaba aduga thalasta AI
workforce development playbook ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ AI ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯤꯗꯅ ꯁꯔꯚꯝ AI ꯀꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯔꯚꯝ AI ꯀꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯔꯦ AI ꯁꯃꯤꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ UKꯗ ꯑꯃ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤꯁꯦ ꯇꯧꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯃꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯣꯔꯤꯆꯤꯌꯁꯀꯁꯨ ꯅꯛꯅꯩ ꯁꯤꯁꯤꯂꯤꯁꯀꯁꯨ ꯅꯛꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ UKꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯤꯇꯤꯌꯁꯇ UKꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯣꯔꯤꯇꯤꯌꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ UKꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯔꯤꯇꯤꯌꯁꯇ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ US ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯁꯦ USAꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ USAꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ USAꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯁꯥꯖꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ is a group of islandꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯒꯣꯁ ꯑꯥꯔꯆꯤꯄꯦꯂꯥꯒꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯆꯤꯄꯦꯂꯥꯒꯣꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ group of islandꯅꯤ group islandꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ islandꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯩꯒꯣ ꯒꯥꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯐꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯗ ꯃꯥꯎꯔꯤꯇꯤꯌꯁꯇ USAꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ British India Ocean Territory ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ Thank you so much. Have a great day.